Lasim interview siapa akum kandidat lah. Kawai gelong dia kan. Namar ba lada menta unjok upra ne. Kadai kijing job jing baduk bat kijing job jing hok. Nganong iti babun. Don hi. Namar bale nga kawai ga kalong dia teh. Namar ba bro si kata hindi kamut si sakit ika kri jungi. Na kata-kata bale ba ngap kran siap mo. Andai kumbalong menta lada job di pipi. Nganong iti de kijing job juga hok. Nah, tarap. Kawai nganong iti baro si kata bolsin kinong penbidre ki ong kumni. Ki ong ba bang yui kejat dulu jungi di yui jengai. Ngong nai pet sa jengai pet no hajan ken. Pet no tengkong lajong ken. So, namar kita gi yui jengai am kimpen bahari ni. Tengi ni pet no pramangi ken. Ini hajan pramangi, ini penbahar pramangi, nai pet sa jengai ni pet no hajan mentah. Namar kan kampaha ta. Dia nak tahu mental ada ngijit be jong lajong. Ba la job bro, ngin secara hino.